guca umubano na Iran nyuma y'uko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko imikoranire y'impande zombi ari igitutsi zituma umubano utazahuka. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga muri Afurika y'Epfo Zane Dango yabwiye Reuters ko igihugu cyabo nta mpamvu kibona yo guca umubano na Iran. Yanateye utwatsi ibyo Trump yasabye ko bakuraho ikigero cy'ibyaha bya jenoside bareze leta ya Israel mu rukiko mpuzamahanga no kudashyiraho itegeko ritanga amahirwe ku birabura. Itegeko riteganya ko hashyizweho ikigega cya miliyari 6 na miliyoni 300 by'amadolari kizatera inkunga ibigo by'ubucuruzi by'abirabura bo muri iki gihugu. Ku bigo by'abazungu bizasabwa kugira abakozi benshi b'abirabura cyangwa kubashyira mu mwanya wo hejuru. Ibigo bizabyubahiriza bizagira amahirwe yo kutishyura imwe mu misoro no kubona amasoko ya leta. Uyu ni umusozo w'amakuru ari kuvugwa muri za Amerika. Donald Trump yemeje ko nta kizasibya inama azajyana na mugenzi we Perezida Xi nubwo batumvikana ku ntambara ya Iran. Aya makuru yo mu mahanga ya kure twategurira mugenzi wacu Habimana Shaddad ku buryo burambuye. Reka nyahere kuri iyi nkuru aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko nta mayeri ari mu gushaka gutinza inama ye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping nyuma y'uko ubutegetsi bwa Beijing bunenze ibitero kuri Iran bukanga no gutanga ubufasha kuri Perezida Trump yari yabasabye. Kwa mbere Trump yavuze ko ateganya gutinzaho kundi kwezi kumwe urugendo rukomeye yari kuzagira mu Bushinwa mu mpera z'uku kwezi kubera intambara iri muri Iran. Perezida Trump yahamije ko byoroshye cyane, yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri muri intambara, agatekereza ko ari ingenzi kuguma muri Amerika. Anashimangira ko nta mayeri arimo kandi ko byiteze kuzabona na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Ibi bije nyuma y'umunsi umwe Trump abwiye ikinyamakuru Financial Times ko ashobora gusubika iyo nama niba Ubushinwa budashaka kumufasha umuhoro Hormuz. Iyi ikaba ari inzira y'ingenzi inyuzwamo ibitoro biva mu bihugu byo mu karere ka Gulf. Amagambo ya Perezida Trump aje mu gihe ubushyamirane hagati y'ibihugu by'ubukungu bubiri ku isi burushaho kwiyongera bitewe n'intambara ya Iran. Ubushinwa ni umwe mu baguzi bakomeye b'ibitoro bya Iran kandi bwanenze ibitero byagabwe kuri icyo gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije n'igihugu cya Israel. Aya makuru reka nyakomereze muri Sri Lanka aho guverinoma y'icyo gihugu yatangaje umunsi w'ikiruhuko mu rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatatu ndetse na buri wa gatatu wa buri cyumweru mu rwego rwo kugabanya ikoreshwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Ibihugu byo muri Aziya bikomeje gufata ingamba zo kwirinda ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli gifitanye isano n'intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israel. Perezida Anura Kumara Dinasayake yavuze ko igihugu gikwiye kwitegura ibihe bibi bishoboka mu gihe umuhoro Hormuz wabangamira ikwirakwizwa ry'ibikomoka kuri peteroli. Uyu muhoro Hormuz unyuramo 20% by'umusaruro wa peteroli ku isi. Agace k'ikigobe cy'Abaperisi kikaba ari gicukura ibikomoka kuri peteroli nyinshi muri Aziya, akaba ari nako kambere ku isi gacukura kaganagurisha ibikomoka kuri peteroli. Iri tegeko rishya ryo gukora iminsi no mu cyumweru rizareba amashuri za kaminuza mu gihe serivisi z'ingenzi nk'ubuvuzi ndetse n'izindi zizakomeza gukora umunsi ku wundi. Ku wa gatatu abategetsi bafashe icyemezo cyo kwirinda gufunga iminsi 3 kubera ikiruhuko gisanzwe kiba mu mpera z'icyumweru muri icyo gihugu. Aya makuru yacu yo mu mahanga arekanya asoreze muri Iran aho Al-Rajani ni umwe mu bayobozi bakuru b'umutekano muri Iran. Leta ya Israel binyuze muri Minisitiri w'umutekano wayo Israel Katz yatangaje ko yishwe. Katz yemeza ko bazakomeza guhiga abayobozi b'ubutegetsi bwa Iran. Ibinyamakuru bya Iran harimo Tasnim na Mehri bivuga ko Rajani byiteze ko atanga ubutumwa mu kanya gato. Ibyo bikaba bituma habaho amakinga ku Israel ivuga, bikerekana ko ibyo makuru bitarasobanuka neza. Minisitiri Katz yavuze ko umukuru wa Basij Gholam Reza Soleimani nawe yishwe nyine. Ashimira ibikorwa by'iperereza n'igisirikare cya Israel kirwanira mu kirere kuri icyo gikorwa. Umwe mu bategetsi w'igisirikare cya Israel yemereye BBC dukesha inkuru ko Rajani ari mu bagabweho ibitero mu ijoro. Kugeza kuri ubu leta ya Iran ntacyo yari yavuga kuri ibi. Amakuru tuyakomereze muri Iran. Murakoze kipe ngari twe turi gukurikirana amakuru yayo ariko reka natwe tubagezeho andi makuru akurikira. Israel yishe undi muyobozi ukomeye wa Iran. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yatangaje ko umunyamabanga w'inama y'umutekano wa Iran Arja Al-Larijani yiciwe mu gitero cyagabwe iterani mu ijoro ryakeye. Minisitiri Katz yasobanuye ko umuyobozi w'umutwe
Basiji ashamikiye kuri leta Iran Gholamnez Soleimani nawe yiciwe muri iki gitero. Yagize ati Larijani ni umuyobozi wa Basiji bishwe mu ijoro basanga ikuzimu. Umuyobozi wa gahunda y'abicanyi Khamenei n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi. Ndasubiramo, yagize ati Larijani ni umuyobozi wa Basiji bishwe mu ijoro basanga ikuzimu umuyobozi wa gahunda y'abicanyi Khamenei n'abandi bo mu ihuriro ry'abagizi ba nabi. Igisirikare cya Israel IDF cyemeje ko ciciye Larijani mu gitero kidahusha cyashingiye ku makuru y'urwego rw'ubutasi ubwo yari mu mujyi wa Tehran, gishimangira ko muri iki gihe yakoraga nk'umuyobozi wa Iran. Konti ya Larijani ku rubuga rwa X yakomeje gukora na nyuma yo kumubika mu masaa 5 y'amanywa yo ku itariki 17 Werurwe. Yanyujijeho ubutumwa buha icyubahiro abasirikare bapfiriye mu bwato bw'intambara bwa Aris-Dena bwarashwe na Amerika. No kuvuga ngo ubu bwato bwa Aris-Dena n'ubwato bwa Iran bwarashwe n'abanyamerika hapfiramo abantu benshi. Ubu butumwa bugira buti bazahora ku mutima wa Iran kandi urupfu rwabo ruzakomeza umusingi w'ingabo z'igihugu mu myaka izaza. Ndasaba Imana ishobora byose guha abayihowe imyanya yo ku rwego rwo hejuru. Ndasubiramo, ndasaba Imana ishobora byose guha abayihowe imyanya yo ku rwego rwo hejuru. Leta iki gihugu rero gifite amahame y'iyobokamana agendeye kuri Islamu. Urabona ko iyo umuntu wabo apfuye yishwe na Amerika bavuga yuko yabonye ijuru. None ni ukuvuga ngo abayobozi ba Amerika barasabira bano bantu baguye muri kino gitero yuko Imana izabaha imyanya yo ku rwego rwo hejuru. Leta ya Iran ntihakanye cyangwa ngo yemeze niba koko Larijani yiciwe mu gitero cy'ingabo za Israel. Ibinyamakuru biyegamiye cyangwa byegamiyeho cyangwa byegamiye kuri leta ya Iran nabyo ntacyo birayivugaho. Perezida wa Iran Masoud Pezeshkian yagize Larijani umunyamabanga w'inama y'umutekano muri Kanama 2025 n'inshingano yabangikanyaga niyo guhagararira ubuyobozi bw'ikirenga muri iyi nama. Kuva 2005 kugeza 2007 Larijani yabaye umuyobozi w'itsinda rya Iran ryari mu biganiro ku ikoreshwa ry'ingufu rya nucleaire kuva 2008 kugeza 2020. Perezida w'inteko ishinga amategeko kuva intambara ya Amerika na Israel yatangira tariki ya 28 Gashyantare 2026 ari Hossein Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga akicwa. Larijani niwe washize imbaraga mu kwibasira impande babangamiye yifashishije imbuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo rero uyu mugabo yamaze kwicwa, ariko nta kundi Imana imuhe iruhuko ridashira. Igisirikare cya Israel IDF cyatangaje ko ingabo zacyo zatangiye ibitero ku butaka bw'amajyepfo ya Liban mu buryo bwo gufasha umutwe wa Hezbollah. Ibi bitero byagabwe ku itariki 16 Werurwe 2026 bivugwa ko bigamije gushakira umutekano wuzuye abo mu majyaruguru ya Israel. Mu butumwa IDF yatangaje kuri X yagize iti ibitero byo gufasha Hezbollah cyane mu birindiro by'ingenzi byayo biri mu murongo wo gushyira imbaraga mu bikorwa by'ubwirinzi, harimo gusenya ibikorwa remezo by'iterabwoba ry'ubwicanyi ibyihebe bikorera muri ibi bice. IDF yavuze ko mbere y'ibitero byo ku butaka yabanje gukoresha imbunda ziremereye ndetse n'ibitero byo mu kirere mu kurasa ku bice by'ingenzi bya Hezbollah hagamijwe gukuraho imbogamizi zose zari zihari. Israel yagabye ibitero byinshi kuri Liban mu minsi ishize isubiza ibindi uyu mutwe wayigabyeho
uhorera Ali Khamenei wabaye umuyobozi w'ikirenga wa Iran wishwe na Israel. Bikekwa ko abasivili 800 bamaze kugwa muri ibi bitero bya Israel. Minisitiri w'ubuzima muri Liban agaragaza ko abaganga 31 bamaze kubigwamo mu gihe abandi bakomeretse. Turongera tubagezeho andi makuru atangaje yuko abasore babiri bibye moto bagafatwa bagiye kuyigurisha ibihumbi 100. Kayonza umusore w'imyaka 31 yategeye abagabo babiri mu nzira yicamo umwe undi aramukomeretsa. Israel mu mujinya cyangwa mu mujyi wa Tehran, Shiran na Tabrizi yo muri Iran icyarimwe. No kuvuga ngo Israel nyine yagabye ibitero hano muri iyi migi itandukanye. Ariko twongera tubabwira amakuru atangaje muri Nyanza. Umusore w'imyaka 20 arakekwaho gusambanya ihene yarangiza agatoroka. Twongera tubibutsa yuko tubafitiye amabati meza kandi ku biciro byiza, mwatugana tukabihera amabati kandi tukaba dukorera uruganda bita Dragon cyangwa Oba. Uruganda rwahoze rwitwa Hiroshan. Mwatugana kandi mukaduhamagara kuri 0785583342, 0785583342.